Ljudi, dobrodošli u novi klip na kanalu VDX VH Games. Danas ćemo igrati Pocket Edition. Ali šta ćemo mi to fino raditi na Minecraft Pocket Edition? Pa igrat ćemo na serverima. Pa ajmo da počnemo. Igrat ćemo na ovom je prvom Hypixel. Vidite ovdje Hypixel Pocket Alpha. To ćemo igrat. Ajmo. Hoće li ući? Vidimo. Ljudi, sada ću ja pauzirat klip, pa kada uspijem uđemo u server, vidimo se. Evo nas opet evo nas opet, sada sam se zakačio u server. I ajmo igrat jednu igru koju sam ja želio da igram. Ajmo, igrat ćemo ovu Simon Says. Ajmo. Tako. Ajde. Evo, konačno, ljudi moji. Konačno, ljudi moji, ajmo mogu probat nekoj, joj, kako bi je volio nekoj kot. Koga vas ljubilo ima? Bože moj, ajmo igrat ćemo samo jednu rundu. I sada ćemo. Nećemo blokove postaviti. Tako da i nebo i na moj raditi ništa. Eto. Jump off the edge. Come on, never jump on the edge. Bam. Okay, you want the mini game. Take 3 blocks. You want the game best potatoes though. Drop the TNT, okay. Dropujemo ga. TNT dropova. Mislim, zaputanja. Keep moving, evo ga. Čak šprintam, čak šprintam, ja bi uspio naći ovo. To je one samo kada je ostalo istaju. Don't pick up plastic. Nemoj ništa dragi. Ok, pobjedili smo. Ajmo sad nastaviti. Klik, eto. Kliknuo sam. Eto ga. Ok, imam smo 8, ako imamo 9 I ovdje ćemo završiti klip. Ljudi, ako vam se svidio ovaj klip, ostavite like, share i subscribe. Ovdje se i preplatite kanal od mojih prijatelja, Mr. Crazy, Creeper Destroyer i preplatite se na moj kanal za skečeve. Vedadi Ensar Haji i ja ću igrati još malo ovoga i vidjet ćemo se u sljedećem klipu. Vidjet ćemo se u sljedećem klipu.
vidimo. Do tad uživajte mi ljudi i